O se pōtāua mitanga mo Pasifika, ai mese lava mo Samoa, ina Manumalo le music video Samoa mo Samoa, ale Faili, ale Sherperd Reigns, i le New Zealand on Air Best Pacific Music Video Award, i le 2021 Pacific Music Awards. And the winner of the New Zealand On Air Best Pacific Video Award is Sherperd Reigns for Samoa, Moa Samoa, directed by Twain Laumua. O le Manumalo Samoa mo Samoa, na whailoalo i e tūlanga mo lungon ngā ruenga, ale au whaiata, mo le director le video, o Twain Laumua, o le pese so vaenga le au pamala mai, ale Sherperd Reigns, o le Sleeping Giants, o se au ngau siata e whaavai Samoa, sa ieiso na saon ngā ruenga ma Samoa mo whailoa mitanga, ina ua whiriwhiria le lātou video, na whawhetai fo le te Sleeping Giants, o ia fo i director le video, lana au whainga renga sa tutu malosi ma whausia le nei ata video. I want to acknowledge Patrick Vauli, who I consider to be the best all-round camera operator in the two Samoas. Matthew Jacopo, Trinity Alofaifo, Iko Taunga, Ete Reopena, Lisa Senga, and Josefo Domingo Enari, aka Young Sefa, who I consider to be the best on-air, on-stage and on-screen talent in the two Samoas.